Empilweni lesiphila kuyo event kaNgwane kukhona tindlu lesitithandzako wena nami. Lokho lokuthandza kunemithelela lengaba mihle naleyo lengaba mibi. Kukhona ke netindlu longakhona ukuphila ngaphandle kwato omuntu. Lo muhle ehlelweni sitha ukhulumisa ludzaba lokugedvwa komhlaba. Kugedvwa komhlaba kunetincazo etinyenti lokufaka ekhasi kona kulimala kwawo lomhlaba lesiphila kuwo. Ulimala ngezindlela ezahlukahlukene njengoba sitakuva ehlelweni. Kepha singaqhubeka nalo hlelo ake sibone nawo umbiko lesihlanganisile ngalesihloko. Inesikhathi lesidze lendzaba yetisele ngitelwe mine betinga nje kepha nyalo setiya ngekudlanga kangangoba sisatsho ukuthi sesitawuthini ngoba noma sesibathe satipota uhulumende solo kodwa kuyachubeka sibonakala umehluko ukuthi singasitakala ngayo. Sicabanga ukuthi mhlambe ngokuhlanyela labo gomo yini letawuzama ukuthi kumbe seletivaleke. Naba bogomo bagcumukela bona laba lesisithi kumbe mhlambe phela bese kumbe kutawubambeka. Kunema uhulumende waphakamisa ema-project ukuthi kuhlanyelwe tona leti lehlahla labogomo batobamba letisele. Kodwa solo hayi nani nathi tona lehlahla nathi njengoba nitibona nje tiyacumukela. Kanjalo nangale ngesheya solo ngileso kudo umehluko kangangoba sisesimangele ukuthi sitawusitwa yini. Sinibingelele sifise sinamukele ehlelweni imvelo yimpilo yami. Libito lami ngisethabile ngwakasibisi. Lolu luhlelo loluchutshwa libandla letemvelo lichaza tona tindlu labatenda kwevent kaNgwane. Sinalo ke libandla letemvelo khona emsakadweni njengoba sina imbongeni ihlophe. Sibuye sibe naye Bongani Magongo loqhamuka khona etikweni letekulima. Sinamukele ehlelweni. Asibonge. Babe Magongo sicale ngawe uqhamuka khona etikweni letekulima. Siyaconza ukuthi niyabambisana nalo ibandla letemvelo. Umuntu ufuna kwadi ukuthi masikhuluma ngekugedwa komhlaba lesithi pheceleti kulolu hlelo iland degradation. Sikhuluma ngani vele? Asibonge nami ngivusele sivele. Iland degradation sikhuluma ngetindlo leligama licukethe tindlo letinengana. Kungaba ngokuthi lo mhlaba siweswele kwawona uhambe wemuke kithi uze uyofika elwandle nekuthi ke kwehle lelizinga lomhlabathi longakhicida ngalo. So kokubili nje siyayisekusebenzisa ukuthi iland degradation. Babe Hlophe uyachaza Babe Magongo ukuthi kunalokuthi kuvele kuhambe wona lo mhlabathi. Ngiyaconza ukuthi kuhamba komhlabathi kuhlukene kunalokuthi nje uhambe wona vele ngeke ubona nami ngemehlo. Kepha kuphindze kube nalokuthi kuhambe lo mnotfo wawo lo mhlabathi. Kumbe ungachaza ngalokho? Ngiyabonga Sibisi, angicale ngabusela sive songana nasemakhaya. Uma ngabe sikhuluma ngekugedvuka kwalomhlaba njengoba usho kukhona lokho ukuthi uhambe lomhlaba ngokuthi mhlambe kunalawo mandi la khona labanga lokugedvuka nawa ke uka lamanti angena la kulomhlaba ewuka akahambi nje nalomhlaba wodwana kodwa ahamba nakulokubitwa ukuthi ngema nutrients latholakala la kulomhlaba. La ngona ke asida ekuthenini isihlahla noma lokho lokuhlanyelwe kukhona ukukhula kahle. Mana ke namahle sitawuconza ukuthi ama nutrients la lakhuluma ngawo Babe Hlophe ngule dithaku lethi lapha emhlabeni letenda ukuthi lo mhlaba wethu unothe sikhone ukuthi silime tilimo letingite noma kumbe lokho lokumila kwemhlabeni kube ngona lokho lokusinika emandla nathi kukhona ukusithuthukisa singemaswati. Babe Magongo uma sibuka kona lokugedwa kwawo umhlaba kubangwa yini vele? Ukugedwa kwemhlabathi kubangwa tindwa letinenge letinyandana vele.
kodwa even la kaNgwane lungathi kuhamba embili ngobe umhlaba la ugeduke kakhulu khona kuba kusemadlelweni lokusho ukuthi kithi ke ngobe siyathanza vele ukuthi sibe nenkomo ukhanza ukuthi ngileti inkomo lesidifu yako tibe dinengi enzaweni lencane uhamba embili lokho njalo ngisho ukuthi kunengi lokunye uyakhanze ukuthi mhlawumbe kwakhiwa umgwaqo asinakakhishwa emanti lamgwaqweni asakhipheka kabi bese akusabuka lapho abheke khona ukhanze ukuthi nawo sekadawu qala ludonga kugcine sekugeduka ke umhlabathi nekulima ke ukhanze ukuthi silima ngetindlela letikabi mhlawumbe silima sibhekise enhla uma silima ukhanze sinaselina selitawufike libambe lamandla geledako atabe sesikahamba la ekhathi kulo umsele sigcina ke sekugedukile sekusala sekunetiholo nako lokunye lokubanga kologeduka bese kuba khona ke nekokuthi silime tilimo lokhanza ukuthi tiphuwa ngalenye indlela ngobe lokuvimba lokugeduka kuba ngile leaf canopy lokusho ukuthi ngilwetihlahla letsuke tikhona kungabatshani kungaba ngileto tilimo lesilimile ensimini kodwa uma ngabe kuqaqene nje silime kabi ukhanza ukuthi naselina lelitulo lifike likhukhule nasensimini ngiyabona siyayisibone ukuthi ngenhla kwensimi ukhanze ukuthi imphanze setivelile ngentansi timphanza tibonakala muhle lombila longentansi lo ngenhla semubi ukhanza ukuthi naloko kuyabanga kunengana ke vele lebe singakubala babe Hlophe uthinza indzaba babe Magongo indzaba yetilimo lesilimako letikhona ukuthi nato tiyayidlala inzima letsite kuloku getshwa kwaumhlaba umuntu abengafuna kwati ukuthi ngaphandle kwalokho lakubalako babe Magongo kukhona lokunye nekuthi ingabe Sandanwezi yena udlala yipi inzima ngoba simbonile lamakhaya sibone sekusele sekungenalutho kulenza lapha bemile khona. Ngiyabonga kakhulu Sethabi. Mhlawumbe umuntu angangeda kulokulasa kubalile la umlingani wami. Tinto leti njengekujuba kwetihlahla. Le ngesilungu sikubita ngase deforestation lokuhedla nje tihlahla ikakhulu nadesintu leti ngitona tibambe lo mhlaba lesinawo ukhanza ukuthi abantu badehedla leto tihlahla sebatomisa bese sibahamba bayotithengisa sihlahla ke umsebenzi waso omkhulu la kulomhlaba ngale zathu ukuthi letimbanze daso sibamba lo mhlaba ukuthi ungewuki nakufika lithosi lemvula ungewuki lo mhlaba lokunye mhlawumbe umuntu langakwengeta uthenza indzaba lenkulu yasandanezwe sandanezwe kuba ngiletihlahla leti tekuchamuka ngeke sayisibite ukuthi ti-align ngalokuthi tekuchamuka akusito letemvelo lesivele sikhule tikhona kodwa ke tita ngetindlela letehlukene tichamuke kulamanye emave leti tihlahla lokho leti njengabo Gwayana leti tihlahla lesikhuluma ngato leti uyayokhanza ukuthi la setifike khona tifike tikhule tichobosele tanze namaqanza ato akapheli ngekwanza kwasoke lesihlahla sibese sesibanga lokuthi tjani noma ke lesinye isihlahla lesidudane nalapho sigcina sesifile ngalesizathu sekwanza kwalesihlahla lesingisandaneso ngekuhamba ke kwesikhathi ke gcina nangabe lo tjani sebushile naleso lesinye isihlahla sesishile setifile ugcina ke lo mhlaba sowusala uligangathu nase uligangathu ke liyafika lithosi lemvula noma ke kungaba kumoya lomkhulu sekuyakhukhuleka ke kancane kuhambe emva kwesikhathi gcine vele lo mhlaba sowuligangathu sekude nalongakulima lokungakhonakala ukuthi ukhona kube ngumkhicido lomkhulu longabuya nasekhaya so lokunye ke mhlambe lesingakubuka ngekuhamba kwesikhathi njengelive lethu into letinjengekuthi njengoba sathi ukuthi live lethu namuhla live lelikhungathwe buphuya kanzi futhi kunekuswela kwemsebenzi high unemployment rate so letinto leto utihlanganisa nekuthi mhlambe sekunabo HIV and AIDS ukhanza ukuthi ngenxa yephuya
labantu labasele lekhaya mhlawumbe labanye sebashonile ngenxa yeligciwane le-HIV and AIDS labasele lekhaya sebasala labantu sekude le indlela yokuthi iphilise indlela lekhonya yinye ukuthi angene ehlathini ajuba esihlahla nasijuba lesihlahla sohambe uyosithengisa usibeka emgwaqweni so umthelela ke wekujuba kwaleti hlahla ngiloko ukuthi ekugcineni kwako konke sitawusala nelive lelinetindonga leligedukile leselesabeka ngilenye inkinga leyo lesinayo namuhla lesibhekene ngayo lesingathi ukuthi ngabe sitayithini kodwa ke ngikubambisana namaswati siyethemba ukuthi ekugcineni lembi sitawukhona kuyingcoba ngoba site lelinye live lesinalo ngaphandle kwaleli mawuhamba uyalamanye emave ufika umangala ukuthi kodwa yini lesiyibonako but now ufika la kithi ufika ubona ukuthi yathi senenhlanhla insaya ke ikithi thina emaswati ukuthi njengoba sisenawo umhlaba yebo uyachubeka uyageduka yini lesingayenda examine ukuthi ungachubeka ugeduka ngoba site lenye live site lomnye umhlaba lesinawo ungona lona nje lesinawo Baba Magongo sesibukile indlela ukuthi kubangwa yini vele ingabe sinakweni lesiyesikwende lesithi kumbe kubamba lesimo ukuthi singachubeki noma kumbe singagcana ecala lesithi pheceleti kucontroller lokugetshwa kwalomhlaba Kasibonge sibisi silive sinako lokho kunengana vele lokwendiwa nguhulumende wakangwane kutama ukuthi se ukubambeke ekuqaleni nje ngakhuluma ngalembangela lengithithe ukuya kubethe inkomo letinengi enzaweni lencane uhulumende wakangwane ke uyabecebisa vele balimi bakithi noma bafuyi angisho njalo ukuthi betame kunciphisa tinkomo ukhanze ukuthi utawushathi thengisani leti lesetikhulile kusale leti letincane ngilokunye lokho lolunye lihlelo lalwendile nje kube ukuthi bathathe inkomo tiye kumdlela ndzawonye leti lesetikhulile setawufanele sale thamba tiye emakethe titosheshe tithole imali lebonakalayo nako ngilokunye lokho ukuthi mane kukuncishiswe lolunye ke lihlelo lakalwenda kwaba ukuthi akhe emasisa ranches ngobe emasisa ranches abekhelwe ukuthi tinkomo lemangweni wakithi timane tibe tincane tibe ngilelinani lelitawukhona kusupportwa ngulamadlelo akithi athikele letinye ke sotatfaka kumasisa ranches tokhona ukuthi tona timanage ke kalula ngilokunye lokwendeka lo ngase kulimeni ke ngisona leso nakhona balimisi bakithi baphuma vele umkhono nesiphanga bayibasho njalo ngeSiswati bahambe bafundzise balimi nekuthi kufuna kulinywe njani kuze kuthi kunganawu gethuka lo lokungachubeki lokugethuka Baba ehlophe nine luhlangothi lwenu luye lubonile kanyenti lungathi lusebenza kakhulu nalekindvonga ingabe vele nenta ini ukuthi siqiniseke ukuthi tiyemiswa la tikhona khona dingachubekeli phambili ngiyabonga kakhulu Sethabi Singuswaziland Environment Authority nekusebenzisana nematiko kahulumende njengale Ministry of Agriculture siyakukhuthata sinawe ama projects lesinawo lapho khona siyayesithi njengoba nalo udonga selibonakele ukuthi selikhona selwanzile siyasibese sidamataba ukuthi into ekucala sizame ukulifensela silivalele sithi singalivalela kunebumcoka ke bekulivalela lokulivalela sendela lokuthi njengoba akhulumile umlingani la owami la akhulume ngetinkomo sendela ukuthi inkomo tingasonzeli la kulolujonga ngoba tinkomo ngingachaza nje ngithi lama hoofs ato noma ke lamasondo ato na ihamba lenkomo ihamba ndzawonye bese lama hoofs ale ngomo bese agubha sekuyagedusa kufika litulu sekuyageduleka lula so lesasikwende siyayisifensele sivale sifake nakulethiwa ngemagabions noma ke lo mthangala wematshe lesiyayisiufake khona lapho sithi ke singakwenda lokho bese ke sesibuya ke sesihlanyela tihlahla letingitona ke lesisiba nalethemba ukuthi tingitona tibuye tibambe lo mhlaba ukuthi ungaqhubeki ugeduka
so ngilokunye nako lokho lesikhuthataka esiveni ukuthi uma nakujonga sesilibonile sesilasesile sabona ukuthi okay kudzingekile ukuthi sil-attende ngileto tinto lesiyayizama ukuthi sitende but ke stenda kanye nalesive asitendeni nje thina kuphela Singakayi ngabahlola etitolo babehlophe ngifuna kuva ngala indzaba lokho wayithinza indzaba yekuvuna kwetihlahla ukuthi asivuni kahle ukuthi ingabe dona senta kanjani kulungisa kulelo hlango silolo ukuthi si control nakhona sikwende ngendlela lekungiyo lokho Enzabeni indzaba yetihlahla iyinsindzaba ejaji sesithabile lesikhuthatako esiveni ukuthi uma ngabe ujuba sihlahla yenda siciniseko sokuthi unayo indlela yokuthi uhlanyele lesinye uma ngabe mhlambe nangalinye liswati belingaba nayo lenshisekelo ukuthi yebo ngiyadisuka leto hlahla asikwali ukuthi usijube sihlahla uhambe mhlambe uyowakha umthangala ekhaya noma ubiyele ekhaya lakho noma ke wakhe sibaye asikwali lokho kodwa lesikwala kakhulu ngokuthi kuhambe kuyoyedlwa ihlahla desindlu kuyawuthengiswa emgaqweni ngoba lokhu bayisekendeka ngokuthi kujutshwa nalesihlahla simandinde sisinasimandi sibekwe lapha kuqala sibekwe nje lapha kotsendela ukuthi sitoma sithi singoma ke bese sesiyajutshwa sihambe ke sisiyothengiswa lapha so siyakhuthata emaswatini ngokuthi akatihlanyele tihlahla tinemsebenzi lomningi ngaphandle kokubamba lomhlaba tinemsebenzi lomkhulu imayela ikakhulu ekusiteni enzabeni yaka climate change so lesimo sekuguquguquka kwelitulo lesibonako namuhla lokunye kwako ngiloko imbangela yako lokunye kwako ngiloko ukuthi sijube kakhulu tihlahla kanti tihlahla tinemsebenzi lomkhulu ekudosa na umoya lesibita ngithi carbon dioxide la esibhakabhakeni so tonke letintfo leto thina siyenda nje sifuna kuyofeza nathi yatinjongo tethu mhlambe letisekhaya noma kuphi kodwa ke asibese sesibuka lomthelela waloko so singakhuthata nje maswatini ukuthi uma ngabe sihlahla usijuba yenda siciniseko sekwekuthi uyasihlanyela lesinye isihlahla vele ke sinako ukuthi emaswati onke akahambe ahlanyele tihlahla ngoba siyadidzinga ekuthenini tikhone kusita ekubambeni lomhlaba wethu ungaqhubeki negedu Manje lamahle asike sibahlole imarket sigwinye nemathe sikhone kubuya sichubeka nalo hlelo sikhulumisa sihloko sekugedwa kwemhlaba iyakhulu lesihloko lesisimcoka njengoba sitawusonzela kulo livikile eTanzania labanyenti ke batabe bavuna tona timbali kumcoka lawo sina timbali sitivune ngendlela lengiyo asibahlole ititolo Mbanelo muhle nathi tindzaba letimnanzi Iswazi TV ikulethela luhlelo tekulima kangwane Hlanganyela nami Ayanda Dube njalo ngabolwesithathu seyigamenxe insimbi yesihlanu ekuseni Ungaphindza ulwethamele luhlelo ngelisonto seyigamenxe insimbi yesihlanu Ntsambama Lima nawe ngwane kude kusimame ungagoni Luhlelo imvelo yimpilo yami sikhulumisa tindzaba tayo yona imvelo lomuhla hlelo sikhulumisa sihloko sekubuka ukuthi ingabe kugedwa kwemhlaba evenda kangwane nasemhlabeni wonke jikelele kubangwa yini singentani sine singemaswati ukuthi siqiniseke ukuthi lokho akwenteki ake siphinde sihlole lomunye umbiko lesiwakhile ngasona isihloko lesi Seside emadlelo ngendzaba yetisele baba. Dinengi tinkomo etiphelele atisele. Mina nje yami yake yaqeda liviki lonke eyileseni ingadi ingibuka ilapha phasi kumkudelo fika kokhona. Emadlelo kude nenuthuko kude ngendzaba yenathi tisele la. Kulendzawo nje lena besihlongota ukuthi uma ngabe lesisele lesi singase sivaleke besihlongota kwakuthi kube nesikolwa la. Lesikolwa la kude esikolwa la thina lesingasita la kulenza uyadzinga sikhona sidinga ukuthi isikole sibe khona la manje ke ngaleti izathu tetisele leti
sibe sesiyanzinza ukuthi siyawenza kanjani ngoba lesele siyakhuphuka siyaqhubeka siyalembili singadala umonakalo. Mara ngilamahle selihlelweni lotemvelo lapho sikhuluma khona indzaba yako kugedvuka kwemhlaba masiya ekhefini besikhuluma ngathi indlela ukuthi ingabe singentani singemaswati ukuthi siqiniseke sinqobe lokho kugedvuka kwemhlaba. Nguphi lesingakushintsha empilweni tethu lesikwentako namuhla lokunganqoba lesimo lesibhekene naso. Babehlophe ngifuna kwathi lokuthi uma sikhuluma ngayo vele le degradation naloku sihluleka lokuthi siyise siswatile sesigcine sathi ukugedvuka kwemhlaba kanzi ngilenye imithelela lokugedvuka kwemhlaba. Umuntu ufuna kwathi ukuthi masikhuluma ngako vele sinathi inhlobo tini babe. Tinhlobo lesinato tekugedvuka kwemhlaba lesingathi mhlambe ngesilungiso le-erosion. Kunanaklabathi i-sheet erosion. Bese kuphindze kuba nanaklabathi i-real erosion. Bese kuba negali erosion. Mhlawumbe umuntu angangena mhlawumbe atame ukuchaza lokho ukuthi ngakunye kusho ukuthini. Uma sikhuluma nge-sheet erosion sisuke sikhuluma ngokuthi lo mhlaba na ugedvuka uhamba cishe wongana njengelidwadwasi uma ngayibeka mhlawumbe ngeSiswati. Uma ke sikhuluma kusuke uhamba wongana njengelidwadwasi lapho khona kuba siganga nje lesicishe sonke sigedhuke nje kanye. Uma sikhuluma nge-real erosion lapho khona sisuke sikhuluma ukuthi nakugedhuka usuke lo mhlaba usuke kutigojanyana nje letincane kuqale lamanti athole engithise kuqala kwenteke le sheet lokuthi kusuke le cover la ngetulu la khuluma ngayo umlingani wami kusuke lo tshani la ngetulu kusuke kuyisheet leyo. Uma emva kusuka kwalo tshani la ngetulu kubese sekuchamuka tigojanyana nje letincane le lapho khona lamanti alandzela khona. Letigojanyana letincane ke kusuke kusaqala ngekuhamba kwesikhathi naliqhubeka lina mhlawumbe kuba nemoya lomkhulu usiqhubeka lo mhlaba ugedvuka uhamba kubese sekugcina sekudinjonga letinkulu lesibita ukuthi ngemagali le lapho khona kugcine sekungaze kugcumukele netimpahla njengoba sibonile kuleya video clip yethu leya sengagcina kugcumukela tinkomo nemuntu lomunye naye angagcumukela ngaleso siphosiso. So ngileto tinhlobo mhlambe lesingathi tinhlobo tekugedvuka kwalomhlaba. Masiqala lo hlelo baba Magongo sike sakhuluma ngetinto lesitentako wabekisa nekuthi sibalimi siwende silende naliphutha lokuthi silime sikhombe ngendlela lekunangizana lokungasiyo lekufanele ngabe sikhomba ngayo. Kepha ke umuntu ufuna kwathi ukuthi masikhuluma vele ngekuthi nje umhlaba wakho awusebenzisi ngendlela lengiyo sike sikhuluma ngani. Asibonge sibisi kungasebenzisi kahle lo mhlaba vele kubanga lele selesikhuluma ngako nje ukuthi ukhanze ukuthi utawulima kabi la usho njalo agronomically kusho ukuthi wena uya practicing poor farming kule land yakho. So ngiko lokunye lokungona kubanga kuhamba embili njengaloku bekachaza nje umlingani wami ngalabo sheet nabo real vele esikhathini lesinenge le sheet erosion asiyinaki kanze ngiyona ihambisa umhlaba lomneni kakhulu. Sicala thina kubona ukuthi ewusekonakele ngesikhathi sesibone emagalisi noma lesithi madongas ngalesinye isikhathi. Le sheet ngiyona inkinga kakhulu ngoba yona iyenteka usho nalapha emasimini kanzi esikhathini lesiningi lama dongas akavamisi la emasimini ukuvamisa wona kuwabona la emadlelweni sesikhala vele sekusiyoyo kanzi ngalapha kunjiyana khona la kubonakala kakhulu khona. Lokusho ukuthi ke vele ngito tinto lokhanza ukuthi uma sidenda njengalokuthi nje seplane umgwaco kabi umgwaco sesiwende kabi vele kuyabanga lo mhlaba wethu asikawusebenzisi ngendlela lengiyo. Naloko ukuthi ke sigawule njengalo bekasho umlingani sesihambe sawuvuna la kungakafanele sivune khona lihlathi vele ngiyona ndlela ekwenda ukuthi kungasebenziseki kahle lo mhlabathi. Nekushisa ke kushisa ngetikhathi letikabi
ngoba nje nabathi sishisa kahle ukhanza ukuthi sishisa maybe emva kweminyaka lemithathu noma lemine futhi ngesikhathi lesifanele hayi lokuthi sibese sesiyashisa nje ke lokususa nje le ngubo yalomhlabathi le cover or canopy of the soil ngiko lokubanga ukuthi vele kugcine kuhambe lomhlabathi ukhanze ukuthi siuphethe kabana vele. Baba Hlophe sibantu siphila lamhlabeni siboThomas sikholwa ngekubona kulala kushoko baba Magongo ukuthi kusuka lomhlabathi ngiyakuva kona ukuthi uyasuka umhlabathi kepha ngingaboni lokungithinzako kumbe ukuthi umthelela wako kutawuba yini kumbe ngede ngakholwa ukuthi kuyangithinza sibuye ke yini imithelela vele lengayibona kumbe lapha phansi lengangikhombisa mina ngihlala lapha emangweni ukuthi sekonakele lapha ngisale ngishintsha indlela engiphila ngayo kumbe. Ngiyabonga Sibisi. Tine ngakhulu into lemhlambe letikhona lo ngabona ngathi ukuthi sekuvele konakele. Lokunye kwako nje la ekulimeni uma ngabe lo mhlaba ugedukile vele sivuno sakho sitawehla noma kanjani ngoba phela letithako letingitona tisita lesihlahla ukuthi sikhule tisuke sethambile setewukile nalawo manje lokunye kwako lokho so vele sivuno sakho sitawehla kakhulu. Lokunye longakubona ngiloko ukuthi uma ngabe lendlela lekugeduka ngakhona kuqhubeka kuba tindonga ude umuntu longakha elidongweni sitawuqhubeka seswele indzawo yekwakha ukuthi sotawe swela ukuthi utawakha ngaphandle kwaloko nawo khalikhaya kufanele kube nemasimo uma ngabe kunelidonga utalakha lamasimo akho ungawalima kuphi so ngiletinye tato letinto letikhona letingumthelela weqhubeka nokugeduka komhlaba mhlawumbe lokunye umuntu langaqhubeka akwengede ngaba ngiloko ukuthi uma siqhubeka siluza lo mhlaba lesinawo mina umhlaba nangubuka kumlimi longalimesi kuphela ngimbuka ukuthi kulahleka imali ngoba umhlaba kuphela kweresource longakhona kuyisebenzisa noma unayo imali eningi noma unemali encane uyakhona kuyisebenzisa ukuthi ukhone kuondla abantu babakho uphinze futhi ukhone nekwekuthi ukhone kubanazuka lo mfake ekhikhini so mina nangibuka umhlaba ngibuka as iresource lengiyona itawukhona kwenda impilo yeSwati ngalinye nangalinye ibe ngcono. Tine ngana ke sethabulele tinto njengoba ngibalile ukuthi nekudla nako kutawehla lokunye kwakhona ngiloko ukuthi kuba inkinga nasekugcineka kwakho umgwaqo bafike bonjinela babuke ukuthi hayi lo mgwaqo wethu ulungile ukuthi ungahamba la but uma ngabe kunalo lidonga sekunale sele lesikhulu bese kuyadula kakhulu ngeke usakhona ukuhambisa umgwaqo edukwelidonga ngiletinye tetinto letikhona siyaye sibone ke lemigwaqo yethu leminye lekhona nanangilomkhunje lesinawo le MR3 highway yethu lesinawo kunetindonga letiningi letilaqeleni lesetivele tiyinkinga and kulungisa leyo nto leyo kuyawudla imali etinhle kakhulu kulungisa nje lo mgwaqo lesovele uaffectwe ngiletindonga so tinengi letinto netikolo ungatakha kuphi uma ngabe longele live selivele ligcwele tindonga so ngito tona leto tinto leto emalayini agezi sonke siyamdzinga gesi but lamalayini lamapole agezi asinyiswa emhlabathini uma kugeduka ubona ngale line kulala phansi kuyafanana nemalayini etincingo nakhona kukanjani lokubese kwenteka nje ubona ngelipolisi elitsheka lilala libheka le ubone ukuthi hawu sekuvele konakele kulungisa leyo nkinga leyo kudla imali letinhle kakhulu mhlambe ngema lapho sethabile Baba Magongo kungeta kuloko lokusho nguhlophe lapha engabe ngoba iSwati lithinzeka kakhulu mase uthinze lokuhambelana nenkomo ngoba inkomo ngibona mcebo wethu singemaswati ukuthi ingabe lapha kuleti inkomo kukhona la sinzeka khona siyathinzeka vele kakhulu sethabile ngasethi ingomene ngobe uma nje sekugedukile vele setiyehla ngale nombolo ngobe lenzawo lesitayidla sevele yahlile
le hectarage seyehlile vele bese ukhanza ke ukuthi letinkomo lesesitati fuya athi senawanza njengaloku besigadzile phindze futhi noma sesithengisa setite lesisindo lesisifunako nasisithengisako vele setehlile tinkomo umanje wazi ubhekisa seminkomeni kuphela kanzi nasemandini Nkosi yami nangabe sekugedukile kulamadama akithi kugcina sekugcwala wona lo mhlabathi lo suka le khashane sokugcwala lapha selamanti sekaba manqane kulenzebe noma ke kuleyo basin lesiwabeke kiyo so khanza kuthiwa lidamu lelingukuthi selide manje ngenzaba yokuthi sekude sekugcwele lo mhlabathi so uva ke ukuthi nalaba labasebenza ngawo ukunisela sekude manje sebatawugcine badenda labanye bethu bathi hayi salenima ngoba sakhona ukunisela leyansimi naleyansimi ngenza bayalo kunengana nje impela lokhanza ukuthi bese kuyasidlukubeda sibantu kanzi kudalwe ngithi ngemalapha Baba Hlophe kumbe besingakhuluma nana kwehlukahlukana kwetivuno nako konke lesinako lokuyimvelo lesithi biodiversity kusikona ingabe kuthinzeka kanjani uma sibhekene la isimo sekugedluka komhlaba. Ngiyabonga Space. I-biodiversity ke ithinzeka kanje. Uma ngabe kuchubeka kugeduka umhlaba, sonke sathi kahle ukuthi isihlahla simila emhlabathini. Lokuhlukahlukana ke kwaletihlahla lesinato uma ngabe sekude la tingamila khona ngoba naso ngeke simile nje eligangathweni ngoba naso sidinga nathi tithako lesingakhona kuphila ngaso so nako lokho kuyayithikabeta ke lemvelo yetihlahla lesinato i-biodiversity kayisihlahla kuphela ifaka ekhathi nekuhlukahlukana kwetilwane ngokwehlukana kwazo kunetilwane netilokatana letinenge letehlukene lotithola ngabe ngiphi indzawo noma mhlawumbe lesingathi ngabe ngiphi ecosystem lapho khona kuhlala khona letilwane kanye naletihlahla so asisicabange uma ngabe sekunenzawo mhlawumbe sekunenzawo mhlawumbe leseyivulekile leseyidetshani uma ngabe kwababedetshani tilwane ngeke tikhone kuphila lapho netihlahla kanjalo ngeke tikhone kuqhubeka tikhule lapho so tihlahla netilwane netilokatanyana letincane ngaba tinzetse ngaba bologwaja noma ngaba yini lolokuphila nje lapha endle uma ngabe lo mhlaba lo sowugedukile nato tiba affected indlela tsite tibese letinye tato tiyakhona kuhamba letinye tato tikhona kuhamba tiye kuletinye tindzawo ti-migrate kodwa ke letinye tato tigcina vele tifile ngoba ukhanza ukuthi letinye atikhona kuhamba sigaba lesithe tigcina letinye vele setifile sekutawugcina ukhanza ukuthi mhlawumbe kunaletinye setigcina setiba extinct noma ke setisala tinyamalala nje singasatati ukuthi setikhona kanje nganga kube ungaze ukuthi kumntwana yini lishongololo akutshele ukuthi sibungu kanti akusiso sibungu lishongololo nedi lishongololo selinyamalele ngenxa yale tento tethu noma ke ngenxa ke ukuthi lo mhlaba sokugedukile awusakhona ke ukuthi umntwana ungamkhomba ukuthi awu nali lishongololo angeke asalati lo mntwana sekuyawugcina into yakho nje utatela wena yona nekuhlukahlukana ke kwato ngibekise ngetinzethe tehlukene nanato kodwa ke ngekuthi ukhanza ukuthi la kule ecosystem letiphila kiyo letinzethe sekukhona letingasakhona ukuphila titawugcina nato setingasabonakala ngaloko ukuthi sekushintshe le environment ngenxa yegeduka kwalowo mhlaba Baba Hlophe kuyafuna ubuya ngelanga uyawuchaza nje kabantana ngalolo litsaba lolo lokuthi vele ikakhulu la siphila khona kumcoka kangana ukuthi sathi ukuthi kude lokungasebenzi kuphilisa lokunye ngiyakuva nje sokuchaza ngato dona tilwane ukuthi tilwane tidla letihlahla letimile kufana nawo sibuya ekugubheni ilanga lematete kunetilwane letiphila kuwo lamatete nokungedlula lapho umuntu ufuna kwathi Baba Hlophe ukuthi tabatini sinatiphi tinhlelo letikhona evelangwane kumbe longasibekisela ngato ukuthi uyabona nje mawasuka nyalo uye kumbe lapha elwandle lekithi ungawukhanza umsebenzi wekukhona kuncoba kugedwa komhlaba
Ngiyabonga Sibisi. Singiswazi Environment Authority sinemisebenzi noma ngathi sine program lesinayo. Lese sirole cishe live lonke. Yekwekuthi sitame kwekuthi kwecala siwakhuthate emaswati kwekuthi akawonge lo mhlaba lesinawo. Kwendlulela lapho sinele kubona ke ukuthi singete sakhuluma lelivangeli ngemlomo kuphela. Kwekuthi cha bekunene ongani imvelo bekunene nakani umhlaba leniphila kuwo. Uhulumende ke ngekusitwa ngulumende wasakhela sikhwama se-National Environment Fund. Angeke nganze kakhulu ke ngayo. Kodwa ke lesikwentako ngale National Environment Fund siba nalo ukuthi sikhona uma ngabe umango sowukhonile kubona ukuthi nalo ujonga njengoba ubeka nje lelwandle kini. Ukuthi nalo ujonga solukhona soluyinkinga. Sibese sendataba ke dekwekuthi sibe nendlela kwekuthi sizame ukuvalela lolo jonga ngoba kulivala lolu jonga sethabile kuyawuthatha ama-millions lamaningi. Kuvala nje uthatha umhlaba uvale lezihehle lesesabe njengoba nasi lesivelile lapha kule video clip yethu. Kuyawuthatha ama-million lamanenge. Enekwa ukuthi lo mhlaba loyo uyawuthatha kuphi ngoba la uyagubha khona ubanga lenye inkinga. So lesa sikwendeke sesivalele njengoba ngike ngaqhaza sithi singavala bese sifaka lawo ma-gabions. Sinato nje indzawo lesinato njengale kuBosihlangwini lelapho khona sibambisene nemango nalamanye ama-organizations nayo iMinister ka-Agriculture. Lelapho khona sikhonile kukunqoba lokuthi sivale bese sifaka ama-gabions sisihlanyela hlahla. Ngekuhamba kwesikhathi imvelo iyakhona lokuthi lapha yona lengathi ngesilungu lolujonga bese lihambe kancane liyahilisha ngoba lama-gabions abamba lo mhlaba ukuthi ungachubeki ugeduke kodwa lokwendeka ukuthi kubese sekuyadepositeka lo mhlaba laceleni kwalama-gabions. Ngilokunye ke lokukhona lesikwendayo akusikhona lapho kuphela dinengi letindzawo lapho khona sesitama kwekuthi sivale. Kunalamanye ke lamanye ama projects lesiwendako sine Ministry of Agriculture lelapho khona kanti ukuthi vele sizama kuvala ukuthi ngci kuvaleleke ngci sisebenzise digulumba sihwaye umhlabathi sivale sithi ngci bese sibuya ke sisihlanyana hlahla la ngetulo. Maningi ke lawo ma projects akhona lamanye la sesiphofaneni lelapho khona kunana iprogram iproject ya Loose Limb lephasa Sweti. Lena khona kuba ngile mango naye ngekusitwa nguyesweti lelapho khona benda lama projects kwekuthi kuvalwe letindvongo. So isikhathi lesiningi uyawuthola ukuthi nasenda lama projects akusikuthi thina mhlambe sitanale equipment yekusebenta yini. Thina sitanale material but bangilesive lesingisona siphuma siye lapha sisebende ngoba lo mhlaba vele ngewabo. Awusiwo wethu kodwa lo mhlaba ngewabo naletinkinga letihambisana netindvonga lesingeke ngatibala njengekuthi kugcumuke letilwane khona lapha nebantu labanye bayagcumuke umuntu ukhanza ususenyula ingoma yakhe khona lapha emgotsini sekwendeka lokwa nalawa kugcumukela nebantwana letinye indzawo ukhanza ukuthi sekulahlwa netibi khona lapha setibanga nonsense emangweni. So tonke leto tinkinga leto ti affecta lesive. So thina ke siyayisibakhutsate ukuthi cha bekunene sitanilekelela sinikete lolo lwati lokuthi lelijonga lingavaleka kanjani bese siyachubeka ke futhi sitama kuqokelela imali ukuthi sivalele noma sifake lawo ma-gabions siphinde sithenge netihlahla sitifake lapha konke lokho kudla imali letiningi. Bana lamahle sibahlole etitolo sitokhona ukuthi nasevingini lelitako sikhone kuba nalo lihlelo ngoba phela litabe selibhadalele nganaba labatawuthengisa nje manje. Set-top box sekafikile futhi sekayatholakala. Ditholele yakho etitolo letikhethekile lamuhla. Titolo iPick n Pay the Hub Manzini, Mbabane, Mashaitafula, nakumahala. Pick yours Buhleni, Chumana, Matrix eGables, Channel S Ngoyoyo, kanye nase MV10. Uyikhonekitha kumelula. Ngaphambi kwekuthi uyikhonekithe i-set-top box yakho kumabonakude, banesiciniseko ukuthi ibekwe endaweni leqonzile nalebekile. Khonekitha i-set-top box yakho kumabonakude naku-antenna.
Connecta i-set-top box yakho kugezi. Emva kwaloko, imilayeto yeku-installa itawuvela kumabonakudze wakho. Sesha titeshi. Bani nesiciniseko ukuthi ukhetha lapho kufanele khona. Uye ngendlela lokhonekithe ngayo i-set-top box yakho kumabonakudze. Thokotela sithombe lesihlobile nalesikhaliphile. Titeshi letengetekile, letinye tinhlobo telusido kanye naletinye tindlela tekubukela. Uma kude titeshi lotitfolako ekusesheni kwakho, hlola i-antenna yakho kutsi isebenta kahle yini. Xhumana nemcwaningi wema-antenna kude akweluleke ngesinyathelo longasithatha kude i-antenna yakho isebente kahle. Uma ufuna kwati kabanti noma udzinga lusido, shayela i-Technical Help Desk ku-24221 711 noma uthumele umlayeto nge-email kuntshintsha@mvitel.co.za. Ukulibela unginambozela. Ufunani? Ngifela ngathi isigqoko sami sengisigqokile. Sekuwena usigqoko la. Sengitshela wena ukuthi isikole sikabani siqedwa wena noma nini. Yazo ngiyangixaka. Ufike wayipromote la wazenza uMoses. Kwakuhlula. Wayipromote aba activist. Bishop Dudu. Kwaxaka. We detective namhlanje. Kuzokuhlula futhi. Phendula umbuzo wami. Okugcina ke nkosi. Sho bafo. Awungenzele kanje. Yini bafo? Hlukana nomfazi wami. Lamahle sikhulunya ngawo kongewa kwemvelo evenlangwane sikhuluma ngathi tindzaba tekugedwa kwemhlaba sitawubuyela kuye babehlophe singayi ekhefini besikhuluma ngato tona noma kumbe imisebenzi lekhona evenlangwane lesiyentawo kumbe lesingathi ama success stories kunonalihlelo nalo likhona lweluslim lolichazile kumbe wangena nje kabantana kulo usihlephele lokuthi lusuka phi lusebenza njani lemmangweni kwentekani vele ngiyabonga tsetsewethu le project yaka Luslim lengichazile ukuthi isephasa sweet lenda elibonje mainly kule ngudla sesiphofaneni kule project lokuyaye kwendeke isikhathi lesiningi kuba ngiloku ukuthi kuhlangana lesive endlungule emphakathi ngekuthi babone bona ukuthi okay sekunana inkinga naye lujonga leseyikhona kungasi mhlambe le project yeLuslim kuphela cishe nje kuwo onke lama projects lamanye leswendako venlong uma ngabe ke sekuhlangene ke endlungulu sive sibonile ukuthi kunana inkinga naye nathi ke sifike ke nathi mhlambe sitofundzisa ukuthi bekunene njengoba livenal selonakele sekugeduke kubi kangaka tabati letingendiwe khona lapho ke emphakathi bese kukhethwa ke ikomiti lelingilona litawu buka ukuthi liyengamele mhlawumbe lo msebenzi ukuthi lolo donga lolo sesibhekana njani nalo ukuthi ligcine luvalelekile noma ke lugcine mhlawumbe serehabilitatekile kuzingakhethwa ke lelo komiti sengilo ke lelitawu khona kusebenza ukuthi okay nyalo lakhe lihlelo lakhe iplan ukuthi tawusenjetwa kanjani ngoba kudzingeka kube nale plan lengiyona ke itawethula lapha esiveni ukuthi tawusebenza kanjani kwende kukhanze ukuthi kutawuhlelwa ukuthi besigodi lesingozi batawuta ngelanga lengozi tonke letintfo leto kwentiwa ngilelo committee ukuthi lihlele ukuthi litawenta kanjani nakusuka ke lapho ke kuba la ekutheni sesiyaphuma ke sive sesihamba sayosebenza uma ngabe kudzingeka ukuthi kubuthwe manje sihamba sive sibuthe lawo manje siwabuthise siwabekenza wonke kude leyo truck ibuthe le truck ibese iyahamba ke seyawudzilita ke le ku project site nayi dzilita khona sekuyabuya ke kufakwe ama gabions noma kufakwa lawo ma stone bands lengcungcu kuthiwa yini ngeSiswati kwakhiwe leyo nqumathi nje yelo yemathe uvimbela ukuthi lamanti nangabaqhamuka ngenhla afika ashaye la kule gabion noma akashaye lapho kule stone band nakashaya khona lokwendeka ukuthi lamanti speed sawo siyehla nase kaphuma shona lendasa saphuma sasefekile
ngala ngemuva ukhanze ukuthi nangabe kuyigabion siyasibese sifaka nakule kuthiwa i-beading cloth lokuba indvango noma ke ingubo ibe ngala ngembili wendele ukuthi lamanaka asageduka lamanaka aqhamuka nje etana lesihlabathi le ngubo isebenta kusefa ifike isefe lo mhlaba usale ngala ngenhla lamantu aphumele la kule ngubo bese aphumela ngale kwalelithi usale lo mhlaba lokusala kwalo mhlaba ubese uyadepositeka ngihamba kwesikhathi bese kuyakhula kancane kancane lesihlabathi sikhule kancane kancane uma sikhula lesihlaba kancane kancane ngalo lidonga ke kancane kancane liya ngekuvaleka uthatha iminyaka kodwa ke kuthatha iminyaka ngikothi nesiyayisithi kulula kuyihlukubeda imvelo nalokuthi kuvele lemiphumela yakhona kube lula kodwa lokuyisebenta ukuthi sowuzama kuyirehabilitate sowuzama kuyibuyisela esimeni salo kuthatha iminyaka leminingi futhi ke kudla imali leningi futhi kanjalo so kulama projects ethu ke uyakhanza ukuthi vele kusebenta lesive kude icontract lebakhona ukuthi tawukhamuke embabane yewusebenta leyo nto le kuba ngilesive siphume ngebuningi baso siusebende bafake matshe nalokufaka lamagabions kuba ngabo siyasikwathi ke kufike siba train ukuthi okay igabion ifakwa kanjani ingena kanjani ikhaceka kanjani la lidongweni ngoba nayo kunendlela yakhona ukuthi le gabion ingene ikhaqeke kuze ukuthi kungafiki ikhukhula lifike lihambe nayo lula nje kanjalo sithi singafunza ke sive bese siyachubeka ke siyatendela sona ngekwaso kwethu kube bese kube ukuthi mhlambe sihambe simonitor ukuthi ngabe uhamba kanjani lapho kunetinkinga letikhona khona sizama ukuthi lungise nale project ke nalo kumanager kwayo vele imanager wangilesive kuba ngilelo committee uma ngabe khona tingcaki letikhona njengoba sathi ukuthi leli vela Mswati kude umhlaba longasiwa khabobana kude umhlaba longasithi inzala takhabobana ngende ukhanze ukuthi khona la ekhathe edongweni bese kusuka lokho ukukhuluma lokukhona ukuthi hawu senivalela umhlaba wakithi noma ke inzala takithi asisebenzi ke leto ke thina bese kusuka le committee lihambe leyo pota endlunkulu libikele bandlanqane noma ke libikele lolo luse lo mango lokungibabe chief babeke leto ndzaba ke bakhulumise lo tsinzekako kube ngumphakathi lombitako ukuthi umkhulumise ubuye bamcasisele ukuthi cha akusikuthi sidla umhlaba wakho noma ke sithatha insimi yakini noma ke tinzala takeni kodwa ke sistama kulungisa na inkinga lebese iaffecta umangonga sisakhuluma nje babehlophe angakukhohlwa amagongo Nkosi yami ngidawubuya kuwe sisakhuluma ngathi dona inhlelo letikhona evenda kangwane tekulungisa lapho kungahambi kahle khona kunenhlelo lenake nabanalo nilibandla letemvelo ngephansi kwenkundla sesithobelana lapho sanibona khona ninetaba abantu bakhona tihlahla naphindze nabanika nabhatata ukuthi bawulime kuleyo nzawo ngifuna ukucondzisisa lokuthi leni bhatata ngoba nanibanike amaqembu abhatata kulima kulowo mhlaba loyo ngasi ngehla kwakhona kwakunalo lidvonga kumbe sizathu lesenda ukuthi mhlambe sive sisinikete bobhatata ngiloko ukuthi bhatata ngawuthi ngumlimo bhatata longadzinga amandla amaningi leyanzawo lokhuluma ngayo lele endla esiphofaneni esihlangwini leyanzawo le ayinzawo leshisako ithanza kuba lihlanzanyana so akusiyo indzawo lenemvula lenengi nje hydrological lushothi ngalamanye amagama indzawo lelihlanze ide vele lamanti kanti ibhatata akusiyo umlimo lodzinga amanti lamaningi kakhulu so bese bakhutsata ke lokuthi uma lendzawo seyivalelekile loludonga selivalekile leyo ndzawo leyo ingaphindze futhi isebende ikhokhe lo mkhicito so bebakwenda kunengi bekungasi mhlambe kuhlanyela tithelo nje kuphela kungasihlanyela tilimo nje kuphela bekukunengana lokunye labakwendako lapha ngoba sekusuke sekuvalelekile bese lotshani sebeyahluma seyiyabuya le cover la khulume ngayo umlingani wami so lokunye labakwendako kuba ukuthi baphindze basike bona lobo tshani baluke tilulu labese baphindze benda njani sebayadithengisa so ngaleyo ndlela leyo sebathola imali
le mali bayithola kuphi bayithola khona la kulolu donga leselivalekile lele bebangeke baze bayithole bangakakwendi lokho so kule hlelo namhla kulesikhathi namuhla siselihlelweni lokuthi akusikuvala indonga kuphela kodwa kufuna umuntu achubeke aphile kuona lo mhlaba lona la lobo sokuvele wonakele ngitona leto daba ke lesizama ukuthi cha sihlanyela hlahla lapha nje esihlangweni lendasi siphofaneni lokunye kwalesakona kwaba ukuthi sihlanyele leto hlahla sihlanyele lehlahla temvelo lekuthi sibambe lo donga kwaphinze kwaba futhi nema fruit trees sabana indlela ke ukuthi sithole lawo mandi lamancane ukuthi bakhona ekunyise lama fruit trees ke lesawafaka lapha lafaka ekhathi kunemaphopho la khona lapha lesawafaka nemalichi la khona la leyo mlimo leyo injongo lenkulu ukuthi labantu bakhona ukuthi bathathe lamaphopho nasavuthiwe bahambe bawathengise bachubeke baphile sishumayela lelo vangeli lokuthi umuntu abone ukuthi noma ngabe bese kubonakala konakele kakhulu ngasilo mhlaba lo so useless sekude longawenda kiwo kodwa uma sowuvalekile ungakhona ukuqhubeka uphile kiwo ukwadi kwakha imali kiwo Baba Magongo ngishidwasa ngakhohlwa ngibuye kuwe singeke sakhuluma konke sishiye ngephandle indaba temthetho sinawo endvele umthetho evenda kaNgwane lobuka ukuthi sikhone ukuthi sivimbe kugejwa kwemhlaba sinawo sethabile umthetho naloku ke phela umthetho ukhanza ukuthi somdzala ngalesinye isikhathi ngicabanga ukuthi baka environment nje kuze sibabe khona kwaba ngiletinye tetinto ukuthi mane umthetho enforceke kukhona nje umthetho lo weluse lokhu kwemasimu lokushiya lama bathini labanye basibonjenjeza labanye basimakhondosi lokuthi ungalimi nje usuke endansi uyophuma enhla lese kwasingena ke thina emaswati sekwaba kuhle ngobe kuyasenda nekuthi sawu lena insimi yakalabani lena insimi yakalabani ukhanze ukuthi sekucishe kuhambe ngaleyo ndlela leyo kanzi lawo makhondosi lawo akhelwa ukuthi agcine akhe letinsimi tethu ukuthi tibe flat noma indzawo yewukela ngendzaba yokuthi lo mhlaba uyayokhuleka usilapha ngendasi bese soyasima so ikhanza songathi baye bathi ungazi usesenda sesakha ema-terraces la ukubuka emva kweminyaka kanti cha sisuke nje salima ngaleyo ndlela leyo ukhona kumthetho lobuke lokho nalona ke ukuthi ke umhlaba uyimpilo wethu asiwonge it was a way yeku encourage emaswati ukuthi mane angede awu yekela umhlaba unye kubedeke nje ugcine uhambile leminye ke ngete ngayadi ngobe nanyalo bese kuqalwa nje kuthiwa kwakhiwa umthetho wemhlaba mane ke uhamba kancane le land policy isuke ihamba kancane ngiyo ke lebe nayingagijima ngiyona ingasidalela nabo Soil Conservation Act nabo Soil Conservation Policy nabo Land Use Policy nema acts lata ugovernisha lokho isuke lele khona ingasiyo lehlatiya kahle hle sibuka nje yona indzaba emithetho sithi kuwela ilwandle babe Magongo siyaconza ukuthi la kaNgwane kukhona imithetho yemhlaba lelisayindile lekufanele usisithi singayisayinda sibuye sitawushiqilela lapha event la kaNgwane kuna nangile sesithi we desertification lo buke kona ugejo wemhlaba lo buka ngumhlabuhlangene ingabe sendani ithina event kaNgwane usisiubuyisa usebentele khona lapha ekhaya cha le convention yaka UNCCD Convention to Combat Desertification vele livela kaNgwane lathi imbandzakanya la isayina ukuthi nalo litawuqhubeka nayo vele ke liyaqhubeka nayo lihamba isana nayo ekutheni ngobe leyo convention ilwa nekuthi sivikele lona lokugeduka kwemhlabathi
le kunemithelela nakulala amanye ama convention njengalo besashida umlingani ku biodiversity kusina kwamba lo mhlabathi kwentekani kuphindze futhi na climate change inemthelela iyona le convention lelo ukuthi nase kuhambe lo mhlabathi vele tihlahla sekutaba kuphi letingitona titawukhona ukuthi takhe loludwadwasi lapha etulu emoyeni so ke ukhanza letini okungathi sekushaya isekle vele gobela ngilomhlabathi ngobe kunengilele sikwenda kuwo lo mhlabathi kuloko ke livela kangwane lo lisilimi nje so talwa ngiyo leyo convention leyo vele kuchamukele imali seyichamuka kibo bakamhlaba kuthi manje sibe khona lesikwendako kulelive ngiko ke lo lisilimi lewe kakhuluma ngayo umlingani abese uyadalwa so uyachubeka ngekufisa kwethu uthi manje lo lisilimi akhavarishe lonke lelive yebo ke into thamba kancane kodwa ke kunengi lasasendele kona yena lokufaka ekhathi lama chiefdom development plans bangenile nje kakhulu leli tiko selibambisene nalamanye amatiko kufanele ukuthi sale lichubeka kuleto dinto leto kuye lo UNCCD lesikhuluma ngayo le convention yaka desertification nyalo sebakhuluma ngeLDN lebathi iland degradation neutrality angathi neutrality ngeSwati ngilawuthi yini kodwa vele ifocus ibheke ukuthi akube nemhlabathi lophilayo ngoba umhlaba kuthiwa is a healthy soil ufuna ukuthi uphile kuze ukuthi utokhona kusikhicitela danathi sithole kudla sithole ifuel sithole ifiber ngaphandle kokuthi lo mhlabathi unyukubedeko ngiko nje sebakubeka kulama development goals lebathi ma SDGs kuthi by 2030 wonke umhlaba awusale uba nale LDN singasabi nekokuthi kuleliveleli kusanyubuketeka umhlabathi ngileyo ingcikithi nje lokukhulunywa ngayo kulamalanga malanga lamahle singaticeketha dona tindzaba temvelo kude kuyawusa kusasa kepha ke sesikulawa ngiso sikhathi lesisiphelele ngibonge lona libandla liqhamuka kubo betemvelo nakulo litiko letekulima lelitile lesichazela ngathi dona tindzaba tekugejwa kwa umhlaba ngibonge nani ngenibabukela ukuthi nilithathele lithuba nabukela lona lo hlelo siyaconza ukuthi nilithanza kakhulu njengoba sisiphetha lona lihlelo kukhumbuta nje kuwe eMaswati ukuthi awu evikile litako ngiso phela isikhathi sethi Tanzania usayihlephula lembali ihlephule ngendlela lengiyo ungabe sesolihlutula lapha phansi segcina sekulimele nadoda imbanze kubuyela kube ngilekuhle inhlelo enhlanzelako nisale kahle phela namhlanje ngiyaqhalela ngiyangushisa amahlanje ngiyaqhalela ukungolisa manje ngiyaqhalela